verujem u vreme. Više ne nosim sat. Ne zanosim se time da bih mogla da zakasnim ako se zanesem. Ne verujem u vreme. Nezanesena. Delice kuda između pritiska na dugme i zvuka. Windows is starting up. Ne verujem u sekunde. Razbijene na deliće, kao kad prsne staklo. Jednom sam znala neko koje je ogledalo razbio glavom. U lice su mu se urezali delići njegovog lica. Na tamnoj glatkoj površini monitora vidi sebe. Uokvirenu. Odraz svog lica u tašnoj razmeri, u 2 dimenzije. Kao na mapi poznatog grada. Vidim sebe uokvireno. Tamni paspartu. Tako se gledam oči u oči moj kompjuter i ja. To je lepo. Kratko traje. Tako počinje radni dan. Jednom sam znala neko koje je ogledalo razbio glavom. Misli o tome dok posmatra crte svog lica na ekranu, lica u mraku. Čuje zujanje. Odraz lica je mapa duše. Prelazi prstom ni svoje crte, ništa ne poznaje. Jednom sam znala neko koje je ogledalo razbio glavom. Kapljice krvi po bluzi. Ne mogu da izađem! Sakriva ključ. Klečim na podu. Udaram kolenom, dlanom, koleno. Udaram, vrištim! Otvori vrata! Misli o tome delice kunde. Seti se toga s vremena na vreme. To ima neke veze sa strahom, seti se uvek kad počinje panika. Koliko već dugo stoji tako pred zatamljenim nalik na staklu. Samo još malo. A onda sledi poznati zvuk. Windows is starting up, loading your personal settings. Ti nestaješ. Desktop, mapa neba, tačna lokacija, sazvužje Cassiopeia. Onda otvaram belu elektronsku stranu, koračam prstima po tastaturi. Korak po korak, ka tu strane. Korak po korak, ka svitnju. Poslednji gutri ledene kafe i kraj. Volim kad srićem da pucam kraj. Sveterala sejm. Još jedna obična radna noć. čudno me. Šta je to čudno? Pa to što pričaš sama sa sobom. Samo na kratko. Zatim ti nestaješ. Jer uvek nestaješ. Jer u pričama koje pišem odavno nisam glavni lik i to je tako. Tako dosadno. Nije. Volim svoj posao. Sve moje priče su male. U poslednje vreme uglavnom naročene, ograničene brojem strana, putopisi, novinski članci, turistički vodiči, recepti i takve stvari. U njima nikad nisam glavni lik i to je tako. Možda. Dobro. Možda se ekran noćas ne rasvetli, šta bi onda pisala? SMS. Izgleda mi se pokvario komp. THT šaljem ujutro. Pozdrav, srdecno. Message sent. Nestane. Važi što onda? Onda otvaram belu elektronsku stranu. Pišem crno na belo. Punim je crnim jednakim slojem. Vektorski smer, listika kraju strane. Ove i sledeće polako, pažljivo, bez mnogo skretanja, bez didaskalija i bez digresija. Običan radni dan ili noć. Noć. Ko obična reka, spora i mutna, teče, reka, teče, otiče noć. Hodam uz obalu, slova su koraci. Samo izvoli. Nestani, jebote. Nemoj da psuješ. Nemoj da sereš. Pritisni restart. Ide u kurac. Pritiska restart. Pritiskam restart. To se dogodilo. Sve se dogodilo. Možda tako izgleda smrt. Ponovo. Šta? 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 Šti, što? Štu, šti, što? Štu, što? Šti, što? Šti, 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 što? Šti, što? Šti, što? Totalni dežavi. To se dogodilo, a još je mrak. Još jedno. Ovo pip je mnogo duže, izgleda kao na aerodromu.
Dovoljno dugo da se zapitaš da li se u tvom ručnom prtljagu možda ne nalazi ručna bomba. Obična provera, čisto formalnost. Pasoš, karta, novčanik, olovka, papir, fotoaparat, pasoš, karta, novčanik, plišana ovčica, neseser. Dobar dan, izvolite. Ovuda, molim vas. Idemo ponovo. Šta ste to spakovali u neseser sem vlažnih maramica i cigareta? Pištolj. Zolju? Bazuku možda. Tank? Granatu. Avaks? Upaljač! Svi letovi naše kompanije su nepušački! Hvala. Nema na čemu i drugi put. Molim. Idemo ponovo! Skinite sat. Skidaš sat. Idemo ponovo! Ovo pip traje duže. Koliko, ne znaš, vreme je relativno, posebno od kad si skinula sat. Koliko, ne znaš, trenutak, 2. Vaš sat je sada sa druge strane. Vaše vreme u plastičnoj gajbi. Zajedno sa prstenom koji si dobila. Šarenim perlama sa metalnom kopčom. Siće iz džepova. Upaljače, valjač. Ne znaš u ostalom kako vreme prolazi. Pa možda ne prolazi. Sad možda je stalo. I red je stao. Stojite tako. Vi sa jedne strane, sa druge, sve. Kao i sad, zajedno s prstenom koji si dobila. Ne samo dobila, nego od dečka. Ne samo od dečka, nego od bivšeg. Ne samo od bivšeg, nego od kretena od kog bežiš. I koga ne voliš. Kažeš. A prste nosiš. Veoma čudno. Veoma čudno. Zašto smo vi, a na ti? Idemo ponovo! Zašto? A ne znate zašto? Zaboravila Na sam. prsten? Na dečka. Zaboravila sam da skinem prsten i ne vidim kakve to veze ima. Lažete. Naravno. Pa to oni znaju. Jako čudno. Idemo ponovo! Znate da znaju. Gledaju tako jer znaju. Da niste zaboravili. Da prste nosite jer se još uvijek sećate dečka kretena i Vi vi ste kreten, jer ga se sećate, samo se kreten seća kretena. A ti se sećaš. Setiš se s vremena na vreme. To ima neke veze sa strahom. Setiš se uvek kad počinje panika. Prstima pritiska moćne kabele. Kako je razbio glavu ogledalo? Kako je razbio gledalo glavu? Kako je pretio da će se ubiti? Pa zaključao vrat. Pa zakrio ključ. Ma vi ste kreten! Zašto bismo bili na vi? Prstima pritiska moćne kapke. Znate da znaju, gledaju tako jer znaju da ste klečali tu pored vrata, plakali, Klečali, morali, udarali, udarali, jači, klečali tu pored vrata! Vi sa jedne strane, sa druge sve. Čekaš tako, ne znaš koliko? Trenutak. 2, 100, milion, čitavu. Panika traje. Zašto bismo bili na vi? Zašto bismo bili na vi? Znaju da niste otvorili vrata. To oni vide. To oni znaju. Oni sve vide. Znate da znaju, putuješ sama. Prsten je jeftin. I evo, pogledaj, molim te, pogledaj. Ceo red stoji zbog tebe! Vidi! Zašto bismo bili na vi? Skini taj kajš. Skidaš kajš. Idemo ponovo! A daj, pa vidi. Kako su smešne sve ove tvoje stvari oko prosuta. Sve te sitnice, živačine sitnice, intimne stvari u plastičnoj gajbi. Ti sa jedne strane, sa druge sve. Sve te sitnice odvojene od konteksta, skinute s tebe. Kao sa kurve. Ne, kao gomila nekih rečenica koje mogu postati drama. Ne, nego kao neki dosadni britanski workshop za pisce. Evo vam, krpice, sašite mi lik. Pa kako meni si je to providno. providno. Plašim se. Ma mogu da vide fotke u tvojoj kameri. Mogu da vide, mogu i vide. I piše da to ne oštećuje film i Ti to čitaš. čitaš. Ne oštećuje film. I unazad. I ponovo. Ne oštećuje film. I unazad. I tako čitavu večnost. Ne znaš koliko. I ne znaš koliko ovaj trenutak traje i to je čudno, tebi je to čudno. Ono što nekoga baca u paniku za nekog drugog je sasvim običan dan, radni dan. Idemo ponovo. Sanja da polaže klasičan balet pred nekom svemirskom komisijom. Ne zna zašto se ovdje našla, u svakom slučaju došla je sama. Lift nije radio, pela se peške, stotine, hiljade, milion stepenika. Druge su devojke obukle bače, sve su u belom, mirišu na labelo. Izdežu se, stavljaju na prste, prvi
stav, prvi, drugi, treći stav, prvi, drugi, treći stav. Sanja da stoji tu među njima, kao u nekom sladunjavom filmu. Druge su devojke obukle pačke, njihova lica su od porcelana. Sanja da stoji na sred dvora, nikog ne poznaje, došla je sama. I ima teške čizme na nogama. Izgleda divno. Kao terorista! Kao terorista! Nikog ne poznaje, ne prepoznaje žanr. Kada bi to bila melodrama. Kada bi to bila tragična farsa. Kada bi ona imala pap. Onda bi imala i topli džemper. Od prave vune. Rukom ispleten. Kada bi to bila melodrama. Kada bi to bila melodrama, o njoj. Takav se prizor ne zaboravlja! Takav se prizor ne zaboravlja. Punjena ptica u Labuđem jezeru. Ružno pače u štrikanoj pački. Hvala ti, bako! U snu šapuće. Hvala ti, bako! To oni vide, to oni znaju. Takav se Skinite prizor čizme. ne zaboravlja. Ajde, skinite čizme. Skidaš čizme. Kako? Lagano odpertlavaš, vez po vez. Iza tebe se proteže red dugačak kao pertla. I prvo je hladno, a onda postaje vruće. I osjećaš kako te greje taj džemper. Taj fantomski poklon od nepostojeće babe greje, grebe, guši, pritiska. Službenik službeno zagleda pasoš dovoljno dugo da se zapitaš da li je pasoš uopšte tvoj. Kako se zoveš? Aska. Kažeš, nisi sasvim sigurno. Idemo ponovo. I ponovo. Blještavo svetlo, onda tišina. Plašiš me, Aska. Ne vidim ništa od svetla. Kao kad prstima pritisneš kapke. Sve se već desilo, sve je kao i uvek. Tunel, sunce, maslačak, rupa u nebu, procep. Prestani! Plašiš se? Plašim se! Od čega sve se već desilo? Ima jedan sam! Možda ovako izgleda rođenje. Tako izgleda smrt. Možda sam ritual. Napokon. Poslednji razmak i kraj. Kafa u mojoj šolji se hlaži. Šta misliš? Jel tako izgleda smrt? Nemoj to više da radiš, znaš. Switch on. Windows is starting up. Loading your personal settings. Ekran se rasvetli, to se dogodilo. Pa evo ti svetlo. Evo ti testo. Evo ti slovo. Evo ti tvoja elektronska strana. Bela i prazna. Piši šta hoćeš. Piši o svojoj jebenoj smrti. Piši svoj glupi turistički vodič. O svakom godu koji ti padne na pamet. Glupala, narciso i da pičko. Nemoj da psuješ. Nemoj to jebote više da radiš. Prvo si počeo. Počela šta? Kako me zajebavaš? Pa ne, to me zajebavaš. Vidiš, ja stalno mislim na smrt. I ne bojim se. Sudnji dan bi svaki mogao da bude, pa ipak ljudi se čude. Čudno, veoma čudno na sahranama. Šta mu je bilo? Šta je bilo? Šta bi mi bilo? Pa šta da bude? Rođenjem izvlačiš svoj glupi loz i onda čekaš. Svakog dana izvlačenje. Mene to ne plaši. Lažem. Hoću da kažem, danas sam se izvukla. I vidim svoj odraz kako pokazuje srednji prst. Nestane prst. Monitor za treperi. Kasiopeja gde je bilo. Sve kao uvek. Koračam prstima po tastaturi. Kao turista sam u stranom gradu. Koračam pravo, pravim se, da idem nekud. Da znam gde sam pošla, gde da se vratim, da negde žurim, da negde kasnim, da nekog čekam, da znam gde da se vratim, da prosto hodam
kao i svi, ne samo da potrošim vreme, već da znam i da imam jasan cilj. Da, sve kao uvek. Znači, sve je u redu. Ritmično kuckanje po tastaturi, kocka umirujuć, prijatan zvuk. Kosjerić! Za ljubitelje seoskog turizma, Kosjerić je idealna destinacija. Ako vas umaraju gužve, gledanje u ekran, šalterski redovi, brza hrana, buka i žurba. Ne zaboravite da u Srbiji postoje mirna, tiha i zdrava mesta gde umjesto na svog vazduh miriše na zvezde. Jedno od takvih idiličnih mesta je Kosjerić. Već 34. godinu ovde se organizuju čobanski dani. Više nenapriredno sa različitim programima. Narodne pesme i igre. Izložbe predmeta iz domaće radinosti. Revije nošnji. Izbor za najlepšu čobanicu. I pravi sportski turniri u čobanskim igrama. Skakanje u dar. Protezanje kanapa. Bacanje kamena s ramena. Pucanje u jabuku. Pucanje u glavu i nabijanje na kolac samo su neke od disciplina. Šalim se, obrišem, idemo ponovo. Pucanje u jabuku samo su neke od disciplina. Ovaj kraj je poznat i po gajenju malina i šljiva. Ali i po proizvodnji najkvalitetnije sokolove rakije. U to ime živeli za seoski turizam! Kaže, ko to laže, Srbija je mala, nije mala, tri put ratovala. Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala, nije mala, tri put ratovala. Pesniče naroda mog, konkretnog! Nije mala i nije samo 3 put. Pa nemoguće je utvrditi kolika je ovo zemlja. Mala ili velika u odnosu na šta? Ovdje se geografija jednači sa istorijom. Istorija se opet jednači sa poezijom. A u poeziji, to je barem jasno. Veličine su sasvim relativna stvar. Sa 10 godina napisala sam pesmu. 5 strana plus 4 stiha dugačku, rodoljubivu. Tako smo slušali u mom detinjstvu. Sa 10 godina bila sam rodoljub. Bravo! Hvala. Čvrsto rešena da verujemo nešto, uzvišeno nešto tipa mir u svetu i veliku Srbiju! I moja velika pesma se zvala Srbija! Dala sam tati da je pročita Srbiju! Sva ponosna na njenu veličinu. Tata je čitao od početka do kraja, a onda je štrikovo celih 5 strana. Bravo! Moja poema postala je haiku. Slično se desilo i sa zemljom. Srbijo! Sećanje. Velika bina, a mala devojčica. Pesmu ću ipak da preskočim u ovoj verziji. I svi su tu, i učiteljice, i bibliotekarke, i gomila odraslih pesnika za decu, i gomila dece koja pišu pesme. I svi tapšu. I svi su svesni značaja dečije poezije u ovom, za naš narod, tako teškom trenutku. A 70 do 100 km dalje se puca. 70 do 100 km dalje deca imaju druge hobije. Skupljaju čaure od granata, uče da brinu na sebe i da se ne boje. Ne pišu pesme. Ne pišu pesme, nikakve pesme. Kasnije će se ispostaviti da obijaju magacine sa municijom. Kasnije će se ispostaviti da su poeziju razumeju isto koliko i on.
Ja. Jeste u kalibre, čitaj malo, ali dovoljno. Ukoliko se pravilno nišani, sa odgovarajućeg odstojanja 2 metra, na primer, najminimalniji metak kalibra... 6,35. 6,35 može ti sjajno razneti glavu. Petarda? Pa petarda nije ručna bomba. Ali je opasna ako ti pukne u ruci. A, i to je dovoljno. Šta je vama kriv pesnik naroda mog? Konkretno! Neka cveta 1000 cvetova. Amin. Pre ili kasnije svi ćemo svenuti. Groblja su kao herbarijumi, gomili rotkvi salata. Pokriva. Pre ili kasnije svi ćemo svenuti poneki redak, cvet, detelina sa 4 lista, tako se zemlja krsti. Pre ili kasnije svi ćemo svenuti i zemlja i sama. Jedan poznati pesnik sam nadahnut kaže. Pesme su kao deca. Aha, misliš slatka dok ne porastu. Aman. Dužina nije presudna. Broj strofa ili stihova tek je kalibar. Neki ljudi prežive čitav život sa opakim virusom kakav je AIDS, dok druge, recimo, potpuno zdravi i čista mira pokosi tramvaja. Neki prežive pad aviona, drugi završe padom sa trotoara. Visina nije presudna. Smrtonosan je trenutak. Naše se duše vrte u veš mašini. Sve vreme traje to nekako ispiranje, ta prljava voda što curi iz creva, taj tamni fluid. To je poezija! Pa ipak to nije baš najprijatnije, jel te, za piće. Naše se duše vrte u krug. Tebe to ne plaši? Svakog dana izvlačenja mene to ne plaši. Lažeš. Lažem! Hoću da kažem, danas sam se izvukla. Do sutra, do kraja, do centrifuge. Dok sva prljavština iz mojih niti ne iscuri u strofama kroz crevo. Veštačko cijeđenje inspiracije ostavlja tamne fleke po kadi. Crna slova na belom papiru radi. Ko crna reka otiče noć. Poeziju u ovoj verziji prekida EPP blok. Mi smo sa vama kada vam je najteže. Purple Black Magic, prašak za veš. Da crno ostane crno. Purple Black Magic, najiskrenije saučešće. Generalni distributer za Srbiju, princ. D.O.O. Pozovi odmah. Da, po ceni jednog. 20% popust. Dva u jednom. Pozovi odmah. Sada i u novom pakovanju. Sakupi 6 etiketa za put oko sveta. Pozovi odmah. 3 po ceni od 5. Pozovi odmah. Princ D.O.O. izvolite. Veza se prekida. Vaš priključak je privremeno isključen zbog neplaćanja telefonskih računa. Za sve informacije obratite se službi 988. Pip, 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 tu. Služba 988. Ostanite na vezi. Halo? Ljudima je nemoguće operatera vidjeti. Ljudima je nemoguće operatera vidjeti. Halo, molim vas, sve informacije. Dobili ste operatera. 1. 6, 0, 9. Služba 988, izvolite. Halo, molim vas, recite gdje je Bog, koliko grama neto iznosi duša, kad počinje život budućeg veka, šta su efektivno strašno čitalo sudu? Ritmično kuckanje po tastaturi, krotak i lažljiv, prijatan zvuk. Dolina Jorgovana, poznatija pod imenom Ibarska magistrala... Čekaj, ne može tako biti, gužva, čekaj. Ajde sad.
tada su ovde jorgovani punom cvatu. Milioni sičešnih cvetova, šire prekrasan miris kroz čitav kraj. Jorgovan je posadio kralj Uroš I. Nemanjić u znak ljubavi prema svojoj ženi Jeleni Andžujskoj. Želeo je da ovu francusku princezu, a srpsku kraljicu podsjeti na njenu rodnu Provansu. Tako je napravio jedan od najlepših gestova u istoriji muško-ženskih odnosa. Jer mnoge dame dobijaju cveće, al samo buket poklonjen Jeleni Andžujskoj! Već 9 vekova. Sad zamišljaš čitaoca ovog izdanja kao neki prosečni bračni par, u novim kolima, strane registracije. La Paris 458W. Ta je. Znači, govorite srpski? Jeli imamo vam gastarbajtersku, govorite srpski, a? Ajde, pričaj malo, gospodin žena, ajde, pričaj nešto. Vidiš šta je frajer? A ti? Šta si ti meni zasadio, a? Ništa! Čak i jebenu rotku, šišarku, puninu, paraplečku, ništa! Pritrčuju me nja čoveku. A ti bi sve da se setiš rodne Provance. Granica sapuna, evo nek te. Sur le pont d'Avignon, en mobilier! Oh, te prate himne! Oh, Louvre! Oh, Louvre! Oh, Louvre! Oh, Louvre! Oh, Louvre! Oh, Louvre! Sve se već desilo. Nestvarno vrelo julsko popodne. Asfalt se topi po tvojim nogama. Hodaš na prstima ko balerina. Memljive uličice Avignona. Bučna, festivalska gomila. Ogromna lenja, crna mačka jede ribu pored kante za đubre. U grlu osjećaš kost. Hodaš na prstima ko balerina. Kupuješ sapun i vrećicu lavande od prodavačice, kupuješ haljinu, crnu, letnju, nekopčanje. Plaćaš u kešu, sigurna investicija. Crno će uvek biti u modi. Stojiš pod ledenim tušem, pevušiš i unazad. Oblačiš novu, crnu haljinu, vezuješ pojas u trapa, čvor. Sve se već desilo. Loše vesti od kuće.
Prstima pritiskam očne kapke. Šuštanje na vezi sa Beogradom. Your flight is delayed, miss. Sorry for inconvenience. A onda... Zatamnjenje. Nema nikog ko bi te čuo kada bi psovala na svom jeziku, pa u pičku materinu. U mom je srcu ko u ormaru, u mom ormaru potpuni mrak. Ja nosim crno, to nije boja, ja nosim crno, crno je znak. Ja nosim crno, ja nosim crno, ja nosim crno, crno je znak. Hodeš uz obalu Rone. Vetar donosi belu prašinu. Sedaš na papirnu matu aviona da ne bi isprljala novu crnu haljinu. Jer ti već znaš da ćeš je nositi mnogo i često. Ni krv mi više nije crvena, krv mi je iste boje ko mrak. Ja nosim crno, to nije boja, ja nosim crno, crno je znak. Ja nosim crno, ja nosim crno, ja nosim crno, crno je znak. Bila sam u toj jebanoj Provansi, debele mačke, prastari grad na Mediteranu, papska palata u zlatu, Rona i preko Rone jedan porušen most. Ritmično kuckanje po prstatu, prijatan zvuk. Majdanpek! Pogledate li arhitekturu današnjeg Majdanpeka, jedna će vam pojava sigurno privući pažnju. Ni manji grad, ni više solitera. Ako ipak zagledate malo bolje, vidjet ćete da za Majdanpečku arhitekturu postoji sasvim logično objašnjenje. Majdanpek je rudarski, ili Majdan kako ga mi zovemo, je rudarski grad, sagrađen u vrlo usku i kratku kotlinu koju sa svih strana pritiskuju brda. Ovako stešnjeni nije moglo da se širi ni na jednu stranu. Zato je otišao u visinu. U pičku materinu! Pored geografiju i izgled Majdanpeka je uslovila i ekonomija. Porodice u ovaj grad, a žive na takozvani rudarski lep sa 9 korašta i svakako doprinalo tome da u Majdanpeku nema ni jedna privatna stambena, mislim, nema privatne gradnje. Zbog velikog broja solitera, Majdanpek još zovu Srpski New York! Divni su ljudi Njujorčani. Tako su moderni, Tako su cool, tako su slobodni, tako su fit, tako su chill, tako su open, tako su pozitivni, tako su liberalni, tako politički, tako korektni, tako koketni, tako šarmantni, tako duhoviti, tako galantni, tako mešoviti i demokratični. I nada sve dobro obavešteni. Divni su ljudi Njujorčani. What is the green room? Jane, your own private dining room in Soho. Celebration, birthday parties, holiday cocktails, corporate events. All inquirers, welcome! Just what every neighborhood needs. New York Magazine. How can I get there? Follow this link, finding Jane. And I follow? Stop! West Houston Street, between Thompson Street and LaGuardia Place, between Soho
Sreće Street! So I found it in here. Divni su ljudi Njujorčani, tako su moderni, Tako su cool, tako su slobodni, tako su fit, tako su hit, tako su open, tako su pozitivni, tako su liberalni, tako politički tako korektni, tako koketni, tako šarmantni, i demokratični. galantni, tako mešoviti i demokratični. I nadose dobro obavešteni. Let's go again! Hi, Aska. So, you're from Slovakia or Pakistan? No, madam, I'm from Serbia. Oh, sorry. I know I was close. Anyway, Tom, let me introduce you to Vaska. Vaska, Tom. Aska, da. Ask what? Yeah, sure. Anyway, she's a writer from Siberia. Hi, Maska. My name is Tom. Nice to meet you. So, you are a writer? Well, sort of. Right now I'm working on Oh, you have so lovely jacket. Yeah, thank you. I like your earrings. That's for me. She's so young. She's so young. Well, right now I'm working on So, tell me, Paska, how did you learn English in Slovakia? well, actually, I'm not from Slovakia, I'm from Serbia. Oops, we did it again! Sorry, very rude from us. So, is it cold there in Siberia? Well, I guess it is. I've never been in Siberia. Tom, she's so funny. Well, Raska, we had really pleasant evening here. Yeah, a nice dinner too. This is for you. Oh, what is it? It's a postcard! Never Oh, mind. thank you! Dakle, u restoranu Jane dobiješ sa Dž. So, Paska, I hope to see you again here in New York. Good night, dear. Bye-bye. Good night. Night! Divni su ljudi Njujorčani. Da li ti ne gledaš ljude, nego gledaš mapu? Običnu papirnu mapu kako u metrou možeš da uzmeš za Dž. I brojiš. Brojiš korake, brojiš metro stanice, brojiš stepenike, brojiš spratove, brojiš sitne dolare i misliš na jedan dugačak let. Mama, ko su kuci? Nevaj, ponovo. Brišem. Mama, tata, ovdje je divno, sve vas puno volim i ljubim i uskoro dolazim kuci. Message sent. A onda se smešiš, širok, divan, blistav osmeh ekskluzivno za CCTV. U ruci stežeš svoju ovcu od pliša. Pogled ti pada na šareni izlog radnjica koju znaš da nećeš kupiti ništa, ni čitaš. Don't take pictures! I unazad, serucike, karton, i čitaš. Inexpensive, we never say cheap! I unazad i tako 1000 puta i ne znaš uostalom koliko se puta ovaj trenutak desio. I to ti je čudno. Šta je to čudno? Pa to što pričaš sama sa sobom. Vidim svoj odraz u staklu izloga, nož, čelo, usne, sve je tu. I moje ruke u 2 dimenzije, u tačnoj razmeri. Mapa mog lica, vidim, kažem joj volim te. I nema nikog. Nema nikog ko bi me sad razumeo da se rasplačem na svom jeziku. Keep smiling, you're still on CCTV.
Loznica. Može se reći da su granice opštine Loznica prirodno definisane. Prirodno razgraničena, Loznica je oduvek bila pogranično mesto. Onome ko pokušava nemoguće, Srbi od davnina govore: ne ispravljaj krivu Drinu. Zanimljiva izreka, jer nije Drina kriva što teče ukrivo, nego mora biti da je nešto skrivila. Kad je već vekovima dodeljeno da deli državu od države, Carstvo od carstva. narod od naroda, Čak i danas, kada na obe obale reke pretežno žive Srbi, Drina je i dalje državna granica. zbog svega ovoga Loznica je imala burnu istoriju. Where the fuck it came from? Što neko dobro ostaje? Brišem? Ne, ostaje, dobro. Zetar ovo save. Ne razume se u poeziju, zato misli da je moja dobra. Piše. Pjesme su dosta osobne, bitnije kao da pitam tebe. Nekad emotivna, nekad vic, nekad posmatrač komentator. Nekad duhovita, nekad u medu, nekad ovdje, nekad prijema. Nekad u medu, ali uvek duhovita. Cinična, ironična, luda, zabavna je humoristična. Što se rimuje, by the way? Pazi, ne razumem su kalibre, ali vidim ovaj mali je opasan. Jednog dana se samo pojavio u mom inboxu. Pisao je takva pisma, zamisli kako. Kaže, mora da dođe da me vidi i mora da čuje moje pesme, naše. Na živo. Kao jedan više u gužvi na festivalu. Sasvim sam mala na velikoj sceni. Exit. Life is what you make of it! Ne vidim ništa od svetla. Kao kad prstima priticaš kapu. To je hladno, onda postaje vruće. Sviće, obala Dunava, otiče Dunav, iz Dunava otiče noć. Vidi gore, vidiš ove zvijezde, ima ih 5, vidiš ovo? Ne vidim. Kako ne vidiš, to je rekao slovo ne, vidiš? Aha. Pa čitao sam neku, ajmo reći, alternativnu povijest kršćanstva. Sad tu postoji tih 5 zvijezde koje Leonardo upisao u svoju posljednju večeru, kužiš? I sad imaš tu neke znanstvenike, što ja znam, što u tome pronalaze dokaz da je Isus bio ženjen Marijom Magdalenom. Ma daj. Što se smiješ, lijepo ti kažem. Postoji čitava teorija o tome da je Marija Magdalena u stvari sveti graal. Ma daj, gdje si to čitao? Nije bitno. U Da Vincijevom kodu. Nije bitno. Ma daj, zanima me te. Ma, Da Vinci kod je sranje, plagijat. Znači, jesi čitao se Da Vincijevom kodu. Ima je Da Vincijevom kodu, ali nisam tu pročitao i što je sranje, meni je to intrigantno, izveni. A što me? Što recimo nije duplo V? Mislim, kaperamo zavisi od godišnjeg doba ili znaš se kako Što? A što nije, na primjer, S, ćirilično? Kako je za ćirilično? Ne znaš ćirilicu. Znam kako je za... A ne seri da ne znaš ćirilicu, pa ni škola. Pa to možda moji starci znaju, mislim, mi nismo učili ćirilicu. Kužiš, što sam ja bio pican kad je počeo rat. S je ovako, kao trojka. Vidi trojka, kao sveto trojstvo. Možda tu ima nešto za, kako kažeš, alternativnu istoriju hrišćanstva. Ajmo odavde. Čekaj, obično provjera čista formalnost, papir, olovka, sjaj za usne, upaljač, novčanik, čekaj, nešto fali. Jebote, jesam ja tebi vratila pasoš? Ne. Ni sebi, jebote, vratila sam ti pasoš. Ne.
sanja scene kojih se plašim. On sanja scene. Gomila krvi. Gomila krvi. Staklo po Staklo po podu. Geleri zvižde nad nad jastukom. Crvene fleke na posteljini. Ljudi bez glava. Bez glava. Stalno horor, uvek taj isti šans. PTSD, kaže. Postraumatski stresni poremećaj. Leži pored mene, sasvim blizu. 70 do 100 km daleko. Pričamo o kosmosu. Pričamo o detinjstvu. Ničeg se ne seća, kaže. Nema šta da mi kaže. Amsterdam! Tada moramo moć! Skinite čizme. Skidaš čizme. Šta ste to ovaj put spakovali u neseser? A? Šta vam to uopšte piše na pasošu? Šta je to? Iz koje kažete da ste zemlje? Čudno, veoma čudno. Pa šta je tu čudno? Pa u pasošu vam piše drugačije. Čudno je recimo to što uopšte imate vizu, mislim. Da. Ajde sad lepo redom skinite tu šnalu. Ajde, perle, ajde. Kajš. Cipele. Tako, ajde malo podignite suknjicu. Malo odkopčajte. Tako, dobro. Izvadite plombu! Idemo ponovo! Naš dečko je sada sa druge strane. Koliko? Ne znaš. Trenutak, dva, čitavu večnost sa druge strane. Sa druge strane ekrana, sa druge strane kreveta, sa druge strane Dunava, viznog režima. 70 do 100 km daleko. Amsterdam, tamo moramo poći. Sve je drugačije, svaka je ulica obala. Po zakonu, tamo možeš da sadiš šta god želiš i za bilo koju. On ume sjajno da gleda mapu. Uči me da vozim bicikl. Da, kaže, samo pustiš da točkovi vrte pedale, ravnotežu ostalo kao i vreme je sasvim relativna stvar. Wow! Pričamo o kosmosu i mnogo se smejemo. Ležimo sasvim blizu. U pola noći se trgnem. Gledam kako spava. Nos, usta, sve je tu. A ko je taj čovjek? Ja ga uopšte ne poznajem. Ni ja ga uopšte ne poznam. Ja ga ne. Ja ga uopće ne poznajem. Ritmično kuckanje po tastaturi. Ubrzan, nervozan, nemiran zvuk. Mesto se zove Bezdan. Prevedi, ne može. Rupa bez dna. Ambis možda, nije to. Dunav granica, Srbija, Hrvatska. Ne, Mesto se zove Bezdan, razumeš? Mesto se zove Mesto se zove Bezdan. Čudno. Mila, znaš ti to dobro. Koliko puta smo pričali o tome, a i plakali na tu temu. Kanada ili Australija, ti kod mene, ja... Some text missing. Mila, znaš ti to dobro, koliko puta smo pričali o tome i plakali na tu temu. Kanada ili Australija, ti kod mene, ja kod tebe nemoguće. Nije tako zbog tebe ili mene, ali koliko... Some text missing. Mila, znaš ti to dobro, koliko puta smo pričali o tome i plakali na tu temu. Kanada ili Australija, ti kod mene, ja kod tebe nemoguće. Nije tako zbog tebe ili mene, ali koliko se totalno protiv nas. Tak se postavilo. Da pače, ali... Stalno mislim na tebe, kuži, vjeruj mi, stalno mislim na tebe, ali unatoč svemu, prijatelji. Nikad više. Message deleted. I rekla si, nikad više. Zaboravila sam. Na prsten. Na dečka, zaboravila sam. Ma kak je to sad vezano? Nikad više. Una canzone italiana insieme, unite.
junačuro, iz sjene, junačuro, junačuro. Prošlo je, ne znam koliko, ne verujem u vreme. Samo u jedan trenutak. Opet je leto, Venecija sujetna, nacifrena. Predsvala gospođa u kurvitskoj haljini od čipke, zlatno i svileno. Kako se davno ne nose, kako se davno ne prave, kako se ne peru u mašini. Smrdljiva, lepljiva, predivna. Podamnom. Ležim na leđima, vreli beton, na krovu studentskog hostela. Mrak ponoć, mrak i zvezde, severno nebo, nadavno. Kažem. Vidiš, ono je Kasiopeja. Šta? Sazvežđe Kasiopeje. Otkud ja to? Pa još si mlad. Nije mi prijatelj, ni neprijatelj. To je prosto neko. Govori istim jezikom u ovom drugačijem svetu. Rođeni smo u istom gradu, na istoj opštini, iste godine, ali sam ja starija jedno, vek ili dva, ne znam. Ti se razumeš u zvezde? Pa ne, kažem, ono je Kasiopeja. 90 zvezda vidim i golim okom. Nikad čuo. Još si mlad. Pa isto smo godište. Ćuti! Mogla bih reći da to nema nikakve veze, ali ne bih razumeo, zato ćuti. Mogla bih reći da ne verujem u vreme, onda bi pričali celu noć i onda bi on rekao da ne veruje u Boga i ko zna dok ne bi tako stigli. Možda bi rekao da sam narcistična. A možda bi ja onda morala da mu kažem zašto stalno nosim crno. Možda misli da nemam takta. Za mlade smrt je tabu, kao što je nekada bio seks. To je pornografija. On je mlađi od mene stotinama godina. Znaš, to je Kasiopeja. Da, 90 zvezda vidim i golim okom. Pa ja vidim samo 5. A kad je vedro i kad je potpuni mrak. Aha. Ona se, to je čudno, vidi tokom cele godine sa našeg dela planete ne zalazi. Evo to zato što je blizu. Blizu severnog pola. Bila je narcistična, bila je sujetna. I mislila je da je mnogo lepa. Zato je kažnjena. Pokazni je tamo gde je hladno, već je to kruži oko Polarisa. Čega? Zvezde se vernjače u beskraj. A ko je kaznio? Bog, Koji Bog? Zeus. Ne se. Takav je mit. Ćutimo, pijemo, ležimo na krovu hostela. Ovaj mali i ja. Kaže. Znaš, pa ja ne verujem u Boga. Znam. Otkud znaš? Prećutim i popijem gutlje iz flaše. To je zato što ne mogu da skapiram beskraj. A kraj? Pa to kapiram se, mora da ima neku svoju granicu. Ali se granice mogu preći. Onda on dalje nešto kenja i ja ga uopšte ne slušam. Ćutim, ležim i pijem. Šta pa, nećemo pričati o kosmosu. Neću mu reći da se u sazvežđu Kasiopeja jednog dana pojavila Venera. U stvari supernova, čiji je sjaj bio jači od sjaja te Venere. Neću mu reći, da me onda ne bi pitao... Čega? Zvezde danice. Neću mu reći i da je bila toliko sjajna, da se videla i danju, a da se onda ugasila, da je nestala, da je eksplodirala. Neću to reći jer će onda naravno da kaže... Misliš nestao? Neću to reći jer nije nestala. Ostavila je sa sobom 2 snažna radio izvora. KSA, jedan od njih najjači je radio izvor na nebu.
Neću to reći. Neću mu reći da su sve zvezde u ovom sazvežđu dvojne, promenjive i nestabilne, ni da se osim zvezda ovde nalaze neke drugi objekti kao, na primer, IC59N i, na primer. Neću mu reći da je tih 5 zvezda Leonardo upisao u svoju tajnu večeru, ni da je Da Vincijev kod iskoristio to da bi upisao sebe, i da je pročitao to, i da je Dan Brown to iskoristio u svom Da Vincijevom kodu, i koji je na kraju jebeno prodat u hiljadama milijardama. And counting! I neću mu reći, jer ne mogu ni da se setim kako se zovu pisci one druge knjige. Sveta krv, Sveti gral, valjda tako nešto. Što su ga tužili za plagijat, ali je izgubio na sudu, o čemu je nešto možda i čuo. Dosta se pisalo u novinama. Neću mu reći ni da se ne zanimam za alternativnu istoriju hrišćanstva, ali da slučajno znamo dakle Danu Brownu ta ideja. Neću mu reći da su sve stare civilizacije sazvežđu Kasiopeja pridavale mističan značaj. Da kinesko ime za ovu konstelaciju u prevodu znači prolaz. I da su Arapi, recimo, u ovom rasporedu zvezda videli oblik ključa. Ma neću mu reći ni da ja na svom desktopu imam mapu, severnu mapu neba. Neću mu to reći i neću mu reći ni da radim na tekstu koji se zove Gamma Kas, jer bi me onda pitao... A o čemu se radi? I jebi ga, ja ne bi znala šta da mu kažem. Ako bi me pitao O granicama! Ko zna dokle bismo tada stigli? Pa sigurno mi počeo da sere nešto o vađenju žabarske vize. Da, ako bih rekla... O životu i smrti! Ko zna dokle bismo tada stigli? Onda bih rekla... O meni! Ali onda bih rekao da sam narcistična i ko zna koliko bi to trajalo. Da, i onda bih možda morala da mu kažem zašto stalno nosim crno. Crno u svakoj prilici. Možda bih mu rekla zašto pišem poeziju i kome je naučio tome. I možda bih mu rekla da mi je taj neko rekao da svaka napisana reč odzvanja u večnost. I da je na plafone naše kuće napravio mapu. Od malih svetiljki, pravu mapu, mapu severnog neba u septembru. I onda bih morala da mu kažem i da je jednog septembarskog jutra jedna svetiljka promenila boju. Ne. Bolje da ćuti. Ko je taj čovek, zapravo dečak? Nikad me neće upoznati. Ležim, pijem. Gledam Kasiopeju. Otmenu, sujetnu, nacipranu, predsvalu gospođu u Kurvinskoj haljini. Kakve se davno ne nose. Kakve se davno ne prave. Kakve se ne peru u mašini. Venecija tone! Sve prolazi. Ništa ne nestaje. Stvari menjaju oblik. Prošlo je ne znam koliko. Od kada je mislim sad. Ja. Coffee, there you go. Can you coffee? You have your coffee? There you go. Tea or coffee? Tea or coffee? Oh. Well, there's only coffee, so there you go. Tea or coffee? Tea, coffee, somebody? Yes, tea or coffee. No? No thing? Oh my god. Tea or coffee? There you go. Tea or coffee? Who wants tea or Tea or coffee? coffee? Yes. Tea or coffee? Okay. Tea or coffee? Tea, coffee? Oh yeah, coffee u redu. Tea or coffee? Yes. There you go. Tea or coffee? Someone? You want? Yes? No? Yes. Tea or coffee? Imam neki aerodromski bag. Što? Zbog magle nad Nemačkom, odluje nad Engleskom, snega u Češkoj, kvara na motoru, aviokompanije uvek izmisle razlog, a ne znaju da sam taj razlog. Pa Kada bi decu donosile rode, moja bi samo i jedino iz tehničkih razloga sletala na Surčin. Pa zbog kvara na desnom motoru, astigmatizme, magle, nekontrole leta, drugačije, pa nema šanse. Pa jeste, jer sam ja u stvari kao neki kompjuterski virus koji je osmišljen da full kompletni saobraćaj aviokompanija dovede pred bankrot. Normalno. Naravno, bože. A karte mi uglavnom kupuju drugi. Jeste. Ne, on je cicija najveća. Ma ne, bre, plaćaju profakturu. Profakturom da ne izazivam Na sumnju. pip. Da. Ljudi, znate ono stewardese kad nam u avionu kažu Tea or coffee? Da. a ja onda kažem Sokolovka, please. There you go. Thank you.
pa kako izgledam? Pa obično. Hvala. Dobro. Ove godine, ali to sam koštala uživo i piće u ekspres restoranu. Jo, jeste. Noćenje u SAS Radisson hotelu sa 7. Da. Gde sam potrošila 5 malo šampona, 5 šaver gelova, 3 sapuna za ruke, 5 body lotiona, 3 desice šećera, obimnu večeru i dezert po ceni od 30 funti! Pa jebi ga, nešto moraš da platiš. Pa jebi ga. Taj nenadani trošak sam planirala da nekako nadoknadim doručkom, ali... Pa jebi ga sad, šta da se radi treba. Lufthansa. Lufthansa! Ja! U City Central hotelu. Ja! Dakle, 5 zvezdica, Naturally. odvratna večera i pola litre pahate. Se raduješ, jel? Pivo sam opet platila. Pa jebi ga! Ali sam taj nenadani trošak nadoknadila kako, Jovane, reci. Stipse se nisu setile da zaključuju Bitno je da su onaj hair and body lotion 2 u 1 integrisali u tuš kabinu. Jebi ga. Da, pogotovo zbog onog dela hair and body, mislim. Ali smo zato pokrali one čokoladice, peškiriće, Koje hemijske. inače možda dobiješ i za dž, ali nema veze. Ali dobrano sam ih ošurila u Get Jo, jesam. Joj, kroz suze, ma znaš koliko sam plakala. Da sam zaokružila sve one najgore odgovore, a dodajući inventivne komentare na margini. Dakle, you have only one type of phone charger in the reception desk, and phone call from the same fucking phone cost fucking... Ne znam kako se kaže 35 evra, jel? Suck my dick, man! Dobro, ali Donford nisam stala baš bio. Jeste bio. Pa. Istina. Ajde. Ajde. Company! Nemoj to više. Pa šta su nam razbedili neki odvratni ručak u aerodromskom hotelu pre 30 minuta, čovječe? Gadan. Nije. I nije bilo ni piva. Pa šta? Pa šta? Opet nije bilo, opet sam ne platila sam sama, čoveče. Ali smo Možda ga nije ni bilo tad. imali Mozart kugle, special edition za godišnjicu Mozarta. Godina Mozart. Godina Mozart. 2006. Paru simboličnog imena Ikarus pušiš i ispiješ pivo koje si platila karticom Visa. Za sve što ne želiš, pušiš i ispiješ pivo i nema niko ko bi to mogao čuti da kažeš nešto na svom jeziku. Zato ne govoriš ništa, pišeš. Po pomeđene razlice, vrlo lepe, kako se ne može uzeti za dž, pišeš da si u Beču, da si na aerodromu. Još 13 sati, voleo bih da te vidim, pišeš. Beču, gradu na razglednici, na lepom plavom Dunavu, i to je čudno. Dunav je crna reka, tako kažu pisci vodiča, izvire na crnoj planini, uliva se u Crno more. Da li je moguće da je u Beču zaista plav? To neću saznati, ne danas. Danas nije taj dan. Preko vize u tom pasošu, sinoć u Nemačkoj, zveknut je pečat. Izgleda, ti si izašla, tu udarac pečata. Viza za sve što ne želiš, zapečaćena. Sama viza je bila u redu, mogla je da važi još 10 sati. Ali to je to nikoga ne zanima. Pečat se lupa prilikom uzlaska na gate. Sigurno, to je sigurno. Mnogo sigurnije od evropskog aviosaobraćaja. To je sigurnije od reda vožnje, to je sigurnije od vremenske prognoze. 100 put sigurnije od kontrole leta. To je neizbježno, tako kao smrt. Razgledaš ljude u baru Ikarus. Japanki se vidi da ima mensis. Amerikanci se vidi da vara muž. Nemici se vidi meso iznad zuba. Njeni drugarici se vidi celulit. Arabinu se
francuski mi se vidi krs, bude ko treba. Samo se ne vidi više ništa. To je zato što smo nevidljivi. Za razliku od Možda ja uopšte francuski nisam tu. Francuski i rabina, ti uopšte nisi tu. Oni su u Belgiji, u Austriji, u Evropskoj uniji, ti nisi nigde. Ti nisi nigde. Ja sam u tranzitu. U redu zadnju pesmu. Ti si Sa pasošem zemlje u tranziciji. Molim vas, sa pasošem zemlje u tranziciji. Uopšte nisi tu. Uopšte nisi tu. Panično tražim svoj odraz na nekom staklu, na krigli piva, na glatkoj površini šanka. Pa nigde je nema. Čujem pištanje srebrnog automata za kafu. Aska, evo me ovde sam, Aska. Voda je u paru. Što to ne poprave? Na mestu gde treba da stoji adresa pišem Vienna City Council. Možda stigne. Možda ja ovako nevidljiva mogu da stignem kući. Ritmično kuckanje po tastaturi. Mešan, spavljujući domaći zvuk. Ritmično kuckanje po tastaturi. Mešan, spavljujući domaći zvuk. Nacionalni park Đerdap. O Đerdapu se ne može govoriti bez upotrebe superlativa. 4 klisure sa 3 kotlina. Đerdap čine najvećom kompozitnom celinom u Evropi. To je ne samo najveća, nego i najstarija evropska vodena probojnica. Borba Dunava da se kroz Telje spoji sa Crnim morem morala je trajati vekovi. Zato se smatra da je Đerdapska klisura park prirode sa najdužom geološkom istorijom na kontinentu. Značajan kao remek delo prirode, ali i arheološki muzej. Đerdapska klisura je najveće zaštićeno područje u Evropi. Duž 2800 km svog toka, Dunav nigde nije ni uži, ni dublji nego ovde. U velikom i malom Kazanu, reka je duboka čak 105 metara. To je najdublji deo Dunava, ali i najveća rečna dubina Evrope. Ne treba zaboraviti da je Đerdapu sačuva najveći broj rimskih istorijskih spomenika, kakva je Trajanova tabla. Baš ovde, na najtežoj deonici puta, car Trajan je ostavio svoj znak. Obaveštenje za putnike koji će u narednim vekovima ovuda proći. Iako su danas od 6 redova teksta sačuvana samo 3, pretpostavlja se da je celokupni naziv glasio Imperator Cezar, Božansko Nere sin, Nerva, Trajan, August Germanik, vrhovni sveštenik, zastupnik naroda po 4. put, savladavši planinsko i dunavsko stene, sagradi ovaj put. Na kraju puta kroz Klisuru, tamo gde je Dunav najjuži, car Trajan je dao da se izgradi drveni most. Glavni arhitekta je bio čuveni Apolodor iz Damaska, čija je sudbina poprimila filozofske razmere. Samo nekoliko godina po završetku svog remek dela, Apolodor je gledao kako njegov most gori. Da priča bude još tragičnija, nisu ga zapalili neprijatelji, već sami Rimljani kako bi sprečili nadiranje neprijateljske vojske i zaštitili granice imperije. Kako li se osjećao talentovani arhitekt, vešt matematički i graditelj Apolodor, dok je gledao kako mu delo života nestaje u čeljustima vatre, pretvarajući svu muku i trud, pepeo koji raznosi vetar. Velika reka nije htjela da se pripitomi. Još jedan razmak i sviće, kraj.
File, save. Do you want to save changes? Yes. Exit. Već neko vreme gledam na sebe kao na nekakav prljavi grad. Počelo je se glasom. Baš tako. Čula sam glasove razne u svojoj glavi, zašto psihijatri ne bi imali ovako poetično objašnjenje. Nisam ga imala ni ja u početku. U početku sam se plašila. U svitanje, kada najčešće odlazim da spavam, glasovi su postajali sve jači. Kao kada se budi grad. Suho prislonjenim na jastuk mogla sam da čujem zvone. Kao u školi pred početak časa. Čula sam kako zvone tramvaji, crkve, budilnici, mobilni telefoni. Čula sam pljuskanje vode iz šmrka gradskih čistača. Čula sam liftove, korake, škripanje ljuljaški, klasičnu muziku, neku profesorku baleta iz neke škole koja broji 1., 2., 3. stav. Idemo ponovo. Pip! Čula sam sirene. Jutarnji program. Izveštaje sa graničnih prelaza bez većih zadržavanja. Zatim stanja na putevima. Vremensku prognozu. Čula sam usisivače, pesmice, pse koji laju. U početku sam se plašila. Posle sam počela da slušam pažljivije. Na moje veliko iznenađenje otkrila sam da mi ti svi glasovi ne govore ništa. Da ih se ne tiče baš ni malo. Da mi ništa ne poručuju. Oni prosto tu žive. Ne možeš ih oterati legalni putem. Žive, jebi ga. Imaju stanarsko pravo i stanuju. Otuđeni. Od mene. I sebe samih. Potpuno nezainteresovani za moj slučaj i niz slučajnosti mogućih, neverovatnih, potpuno neupotrebljivih u klasičnoj dramaturgiji. Počela sam da se osjećam verovatno onako kako se osjeća New York ili Majdanpek. Gusto naseljeno, retko usamljeno, zagađeno. Tako sam prestala da pišem o sebi. Otkrila sam da su pojedini delovi mene prosto pretrpani drugim ljudima. Uz prosečnu gustinu nasiljenosti kakva je moja, više nisam bila u stanju da se koncentrišem na sebe ili na jednog od njih. Šta će biti s njima kad mene više ne bude? Zaista, šta će biti s njima kada nestanem kao Atlantida? Kao Atlantida? Kao ras, Kao SFRJ? Kao Tiho Brahljova zvezda. Kao stari Rim? Ko most cara Trajana. Ko berberi koji su videli da božanskog Nerva sin Nerva, August Germanik, vrhovni sveštenik, zaštitnik naroda po 4. put, Trajan, ima kozije uši. Gde će svi oni? To me uopšte ne zanima. Jednom se ekran neće rasvetliti. Možda na vrata umesto nekog dragog, u stvari možda dođe milicija sa nekom kesicom, u njoj moje stvari. Pasoš, nekakva karta, olovka, papir, novčanik, plišana ovčica, neseser, sjaj za usne i cigarete. Makar 3 pakla, u inat i upaljač, u stvari 2 upaljača, za svaki slučaj ako se jedan pokvari. Ključevi, prsten, burma možda,
perlice možda i krst crni iz Jerusalema sa krštenja mog oca. Krst koji čuva toplotu. Verujem da će još biti vruć. Nikako sat. Nikad ne nosim sat. Nemoguće je ostalom utvrditi kako vreme prolazi. Nemoguće je utvrditi da li vreme uopšte prolazi. Ne otkako ti na vrata umesto nekog dragog pokuca kesica. I u njoj stvari. Kao gomila nekih rečenica koje mogu postati drama. Kao porazna činjenica da stvari traju toliko duže od nas. Mislim da se ne bojim. Samo bih voljela da bude brzo. I iznenada. Ako je moguće. Ne bih voljela da plačem pred vratima i da udaram kolenom, dlanom, kolenom, pa to nije ni malo dostojanstveno. Samo bih voljela da se otvore. Ta vrata. Taj prolaz. Taj gejt, to sazvežđe. Ako je moguće. Pred nekom svemirskom komisijom. Ne znam zašto sam ovde došla, u svakom slučaju došla sam sama. Lift nije radio, išla sam peške. Stotine, hiljade, milion stepenika. Drugi su devojke obukle pačke. Sve su u belu. Mirišu na lavandu, istežu se, staju na prste, prvi, drugi, treći stav. Stojim tu među njima, sasvim sama. Nikog ne poznajem, ne prepoznajem žanra. Imam teške čizme na nogama. I džemper. Ogroman, debeli džemper. Poklon od bake koju ne poznajem. Težak, rukom ispleten. Ružno pače u štrikane pačke. Bunjene ptice u lakućem jezeru. Drugi su devojke obukle pačke. Sve su u belom, sve se poznaju iz baletske škole. Ja nikad nisam učila balet i nemam pojma šta se od mene očekuje. Moje srce ne osjećam, ali mora biti da udara brzo zbog straha i svih tih stepenika. Brojim imena sa liste, brojim pačke, brojim buđe, brojim. Čekam da budem prozvana. Čujem svoje ime, Aska! Ali uopšte nisam sigurna da je to moje ime. Prvo je hladno, onda postaje vruće, osjećam da me greje džemper. Fantomski poklon od bake koju ne poznajem, nisam je upoznala, greje me, trebe, duši i diska. To mi se malo sputava pogled. Stojim na sred dvorane, sve su oči uprte u mene. Stajem na prste vrlo nesigurno. A onda više me dotiče tlo. Kao da zakoni gravitacije odjednom za mene više uopšte ne važe. I mada nisam balerina, ja plešem kao balerina. Vrhovi mojih prstiju se odvajaju od tla. Uslećem. Ostavljam
ostavlja za sobom čizme i teški džemper. Desna čizma treska u pod, iz nje se prosipaju slova B, V, G, D, Đ, i duplo V, i J će lično i M, i I, i Nj, i A. I mnogo. Setim se nečega što sam čula, slova su kao koraci, a onda zaboravim na sve. I letim. Hajde da istrči. Vidimo istrči. Čekajte Gigi. Здравствуйте.